Deti month of July, ti topic tayo kakabsat, kat may panggap iti maturity. Okay? Maturity. So this month, we are going to discuss about maturity. Kat ti apo, bendisyon na nakadida, ito yung mensahe itang Arabi. Ado, dagiti na isalakan kakabsat, ng mahana go-grow. Kat si kakadidayta, na isalakan ka ng di ka agi-grow. Adumat dagiti nabayagan nga na isalakan nga ag-grow ngam nag-stop nga ag-grown kakabsat. Nag-stop nga ag-grown. Kat yan na ka-ijay. Si kakadidya na isalakan nga nag-grow. Uno si kakadidya dating ag-grow ngam medyo na-stop. Wano na slow down, iti pa nag-grow. Kat may bagak kakabsat, nga daytoy aspect iti maturity, ti kasapulan iti church tayo as a 42-year-old church. Han nga gaputa na bayag tayo nga church kakabsat, kat mature tayo amin. Of course, adult matured nga members tayo. Kat isot gapuna nga uray kastoy ti kaadu tayo kakabsat. Kat adalat ta urnos tayo kan unity tayo. Gaputa adada key people nga tumultulong nga mangurnos kan mang-unite. Deti ministry tayo kakabsat. And I praise God for them. Makabendisyon. Iso nga, because of maturity, our ministry remains strong and growing. Ngam adu kada tayo ti new. Adu kada kayo ti baro iti pamati. Adu kada kayo kakabsat iti hampay nga nabayag nga Kristiyano. Iso nga, ita nga bulan kakabsat, kat intayo pagsasaritaan iti makuna nga maturity. Now, basaan tayo iti Biblia kakabsat, iti Colossians chapter 1, verses 28 and 29. Colossians chapter 1, verses 28 and 29. Una na dito'y, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Nagmayat deto'y goal ni Apostol Pablo kadagito'y believers ti Colossae. Han isuna nga kas dagito'y pastor nga awang pakialam na ti panag-grow dagiti miyembro. Basta umay dagaten, okay kingkwanan, no. Kat kakabsat, kastamet ti puso ken panunot iti pastoryo. Haanak nga detay pastor, nga awang pakialam na ti panag-grow yung kakabsat. Haanak ka detay pastor nga, basta nagaten kan, kat nakita ka, okay akon kakabsat. No. Ti prayer kang tarigagay iti puso, ag-grow kayo kakabsat. Ag-grow kayo. Gapot ati kaya ti apo, agbunga tayo tina espirituan. Iso nga, nukasta ti tarigagay ti pastor, sino kada kayo kakabsat, kastamot ti tarigagayo ti Christian life yo. Nga kunayo, pastor, by the grace of God, haanak lang ang miyembro, nga makita mo may agaten, may saak nga miyembro nga ag-grow, ka nagtultuloy nga ag-grow. Itayag yung manti imayo. I would like to see the members who commit to grow in their spiritual life. Praise the Lord. Tagakabsat, uray tarigagayak nga pastor nga equipon kay di pa nag-grow. No di kay mo't naka-mindset nga ag-grow, hang kayo nga ag-grow. So, kung ni Apostol Pablo, tarigagayak nga ikasaba, banlaagan ti aming nga tao, ken isuro, dahi ta kakabsat, teaching, iso nga, bayan nyo kadi kakabsat, ta isuro kayo. Kat sabay ko ma, tapaisuro kayo, hang kayo nga agsubsubag, agtangtang kan ti ulo, o nagsulsulpan, dapat paisuro kayo nga rod kakabsat. Gapot at ti trabaho nga pastor, isuro kayo. Sino kada kayo, ti willing nga paisuro, kahit na di imana.
Pastor, willing nga paisuro. Yes. Dapat maisuro hanga manursuron. Okay. Teaching every man kung na nagkakabsat. Anak isuro ka na kayo. All wisdom. Praise God for that. All wisdom. And kung na natoy that we may present. Tapno, may present me. May datag me. Kakabsat. Hanto lang ada kayo. Ti mangidatag ti biagyo iti apo. Dakaminto nga pastor iti mangidatag kada kayo. Andisnot kakabsat. Ijay langit. Mabalin nga kastoy to ti plaster na. Kunanto ti apo. Di kita'y man member ti Hosanna Bible Baptist Church. Ag plaster kay man dita. No ala ang nga literal dito. Ag plaster kay man dita kunana. Napanan ti pastoryo. Okay. Sika nga pastor kunana. Idatag mo man di kiti miyembron. Kita at man ida. Takunana, that we may present every man kunana kakabsat. May presentar, may datag da kay ti apo. Whether that is true in heaven or that is true, diti rabaw ti daga, nga idatag kayo ti imatang ti apo, nga perfect kakabsat. Ti kayat na nga sa uwan, masapol nga agbalin tayo amin na perfect. The word perfect does not mean sinless. Agpaiso nga no, mature ka, umas asidig ka ti apo, hamo mapupuutan, mad-adaywamon, iti basol. So you are sinning less and less and less and less. Ngamham ka ngagbalin nga totally sinless. But as you grow mature, kat umas asidig ka ti apo, umar-arni ti panagpampanunot mo, kadagiti sursuro ti Biblia, hamo mapupuutan, in inutan kakabsat, nga mayat adayukan iti basol. That is maturity. That is the word perfect. It does not mean sinless. The word perfect does not also mean flawless. Nga awan pulos iti pakapilawan kakabsat. Numampay ti kayat ti apo, awan kumapulos ti pakapilawan tayo. Ngam, nusurutem iti Biblia kakabsat. Makitam nga ti biyag mo. Makmaksayan iti pakapilawan iti biyag mo. No dati, at pang pilawan ti apo gan ka, tattagakabsat, inot, nga maawan kan bumasit, ti pakang pangpilawan ti apo, kan ti tao gan ka. So, ti goal tayo nga Kristiyano kakabsat. Kat deti nga goal, ibagak nga, isut worthwhile, kan kapintasan na goal, kat saan na pa nagpabaknan, no di kat pa nagmature. Ulitin, dapat ti goal tayo nga rod nga Kristiyano, kat saan nga pa nagpabaknan, no di kat pa nagmature. Tagakabsat, nagpintas ko na ti Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bayam nga amin digiti nga banag, inayon iti apogan ka, no i-prioritize mo, ti kayat ti ari, kat isu di jay panag-mature tayo. Ibagat day tagakabsat, tapnon, hanyuman nga matandaanan amin dito i-preach ko, ngamton agawid kayo, ti ko mamabati nga tarigagay kada kayo, kayat ko ti agmature. Ang nga agawid ka, ti dadapanunot mo, natamaan nakman ti preachingan kung kunamlata, napasagidan nakmanan. Nakita nak nga taman ni Pastor Ijayan, tasakman nga tinubig unan, o rin na yung bagat nagan ko kung kunamanan. Tinapintas ko mga panunot mo. Nono agawid ka, manipod ta kapilya ko nam. Lord, ado, tin-share kaninsuro ni Pastor. Nga may salang titarigagay ko, iti panagbiag ko. Kaya't ko ti agmature apo. I want to grow in my spiritual life. So, rugyante nga rutin kakabsat, iti topic, iti maturity. Tonight, I will speak to you on the marks of maturity. The marks of maturity. Kat adati 5 kakabsat nga initial. Kayat ko nga iburay kada kayo. Nga marks iti maturity. Kayat na kasawon dati marks, no marks ko na, pakailasinan. Kat as pastor, as I preach this, daytoy kakabsat iti end result nga kitkitaet nga aramiden ti apo iti biag ti tunggal may sa kada kayo. I believe
that God is not just in the business of prospering you materially. He is first in the business of growing you spiritually. Don't miss that, kakabsat. Ulitin, God is not in the primary business of prospering you materially. Although He will do that as well. But He is in the primary business. Di ko na di Biblia, He which hath begun a good work in you. If you ask God, what is He doing in your life? Yung ubraan iti Apo is to mature you spiritually. So ano kaya't mga kumpasan ni Apo Diyos, ingka ije panunot ti maturity, hang ije panunot ti prosperity. Kasi ije panunot ti maturity, dayta iti goal iti Apo iti biyag mo. Now, ti umuna kakabsat, nga mark iti maturity, ket DJ makungkuna nga discernment. Discernment. Everybody say the word discernment. Ti discernment kakabsat, ket iso DJ abilidad, wano kapasidad iti panunot. Remember, i-mention ko na ito word nga panunot kakabsat kasi maturity is in the mind. Not in the flesh. Kasi uray na tayag ka, no, ubing-ubing mo tapanunot mo, bunjing ka. Right? Ngam uray ubing ka payabasit. No nataknan tapanunot mo, mature ka. So, when we talk about maturity kakabsat, ti talaga nga subject matter dito ket ti isip tayo wano panunot tayo. Now, the first aspect of maturity kakabsat, ket deto'y discernment. Ti discernment ket panunot nga mangdasig. Mapagdasig na tinaimbag ken dakes. Ti usto ken saan. Ti ubing kakabsat, awan pay kenkuana iti discernment. Iso nga, di ubing, agay ayam no kwa tapos puro. Kasi hanna mautob kakabsat, nga delikado day jay kingkwana no kamali. Ayaman na ta kutsilyo. Across the street nga dinakitkitan ti left and right kakabsat. Kasi nga, awang pay kingkwana ti discernment. So, makita yung kakabsat, dahito iti kayat ti na ma-develop mo umuna kayo. Kasi ti discernment mo kakabsat. Dakkel ti pangiliklik, iliklik na kakadagiti, dakkel nga paka tipogam. Kan ti discernment kakabsat, katulungan na ka nga makapagdesisyon iti apagiso. So, the first aspect of maturity is the word discernment. Now, kuna na diti Hebrews chapter 5, verse number 13. Hebrews chapter 5, verse number 13. Kuna na dito for everyone that useth milk is unskillful. Gatas. No gatas ko na magat ubing di jay pelang. Hanapay kaya amin ti karne kuna na. In the word of righteousness, for he is a babe. Baby pelang. But strong meat. Anat strong meat kakabsat. Amuyo di namin sa naldaw ket gimatalak dito ite kangaroo nga steak kakabsat nga fresh. Very linty pa naka-slice na kakabsat. Anya nga luknang nan. Ket linuto mi kakabsat. Inggisami tinemplami nga kasta ginaiwa nga karne, rinamas mi kakabsat te teriyaki sauce. Sami inikkan ti ano di nga mantekan. Dete sesame oil. Paunay kan kakabsat. Oh, sami inikkan ti adu nga binudburak ti adu nga paminta. Paunay kan saat naggisa ti mantika ken bawang ken sibuyasan. Impisok mo, pat! Oh, awan pa'y 2 minutes kakabsat. Inadaw men sa amikin nan. Paunay look nang nan kakabsat. Nga madamat di kita karne nga nalulutong kung ulbet.
Ay kat no awang ngipon mo nga paggalgal mo kakabsat, hamo magalgal ta karne. So nga digiti pustiso no ka, handa magalgal ta karne. Kastamot ta ubing, halang hana magalgal, hana matilmon. Iso ako na dito, strong meat. Among tinasaw ti strong meat, nakulbet kakabsat. Kunana, strong meat belongeth to them that are of full age. Katakaya na nga galgaling kakabsat ka. Kaya, magalgal na. Even those, the application na dito, even those who by reason of use have their senses exercised to discern, kunana, both good and evil. So kaya nangasawan kakabsat, tigayang Kristiyano nga agmat mature, ti madeb-develop ken kuana discernment. Inot nan kakabsat nga maamamiris nga adda digiti dating og obra nga di na ammo ket madi ay ket iwasan nan kakabsat. Oh. Ket adda digiti ipagarup na hana na imbag wenno hana ammo nga nasayaat. Ket gaputa maamiris nan isong obraan nan. Deta kakabsat iti sign of maturity. Ha? Agim improve iti discernment mo. Now, anot benefit dito nga discernment kakabsat? Kunana dito Ephesians chapter 4 verses 11 to 14. Ephesians chapter 4, 11 to 14. He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. Tatap no mature. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. 13. Till we all come in the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature. 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, dayjay, by every wind of doctrine. So nga, dapat kakabsat kada tayo amin, ti HBBC. Kaya't kuman nga ikwa kada kayo ta part dito ti maturity kakabsat. Haantay lang kumanga miyembro nga nabayagan. Dapat miyembro tayo nga naadalanan. Kasi, ato de kita yung member iti church, no damagan, 20 years ak, dituyang ko na. Ngam no saludsod ang maipanggap ka dagiti doktrina nga basic, hanamat may explain. Naawatan nyo kakabsat? So tilang mangkikip kenkwana ijay church, dayjay kasla fellowship, friendship. Napintas nga grow tayo babaan ti fellowship. Ngam timang patibker kada tayo kakabsat, doctrine. So nga dito'y kakabsat, kung apo, I pray nga dito yung patalik mo man nga ministry kanyak iti Australia. By the way napintas ti umadot ministry ngam hananalaga kasi accountability amin di kita. So nga da kayo, nagkarkarara gablesan na kay ti apo. Ikang kailang ti may isang kasla disclaimer na ta, aganat ka ta daw-dawatan kasi accountable kanto ti apo ka dayta. Napintas ti mablesan kakabsat in the sense ka mablesan. But when you talk of responsibility, accountability ti apo. No hammo na steward nga naimbag deta impatalet ti apo kang ka, song bata madakkel ti apo dayjay. Ket kasta kanyak nga pastor, iso nga kunak Lord, thank you ta intalkan nakmanen ti maysa nga outreach. Iso dayti Australia. Ket kayat ko apo nga dayti impatalet mo nga outreach ket apo agmature dagiti believers. So automatic kakabsat nga ti dapat nga isurok kadakwada doctrine. So nga naisurok idanti salvation or ibalik-baliktadem by God's grace. Ammo damutten nga ilawlawag iti eternal security kakabsat. Ingamin Dexter? Dagti ni Dexter. Okay? By the grace of God, iti last week, insurok ti doctrine of the Holy Spirit. Kat kuna ni Brother Noel itay nagtestimonyo kuna na, praise God, Pastor, yung lesson mo about the Holy Spirit kuna na, na-apply kun iti inaldaw ko nga papan pa nagtrabaho. Kasi dati kuna na, no addapan pa ko di trabaho,
Siyak lang ti agpampanunot nga mang disdiskarte nga masulbar. Ngam nanipod idi insurum ti doctrine of the Holy Spirit. No adda pakarigata kun jay trabaho. Kasarsarita kun ti Holy Spirit tapno tulungan na nga mang solbar kaday jay problema. Gasam deta kakabsat. Di ba? Kat naisurok pa'y kadakwadan, may panggap deta makungkunang speaking in tongues. Oh. Kada may panggap kadagiti daduma pa'y nga doctrine ti Holy Spirit ngano di kano nag-speaking in tongues hanggang na isalakan. Kasi di pa nag-speaking in tongues isut manifestation nga the Holy Spirit mo. Kat amin di kitay kakabsat. Di ka didata, makisarang da kan makisaw da kadagiti na duma-duma nga pagmati. Kat by the grace of God, amudan kakabsat iti takder iti Biblia. Amuda. So nga, hante kumala nga na bayag nga miyembro. Dapat datayo naadalan ang miyembro. So, I want all our coordinators, ulitit man ang katimbagak, deto yan, idipelang na wabulanan, that when you meet with our brethren, kat impatalag ko kada kayo, di kita nga miyembro kakabsat, adalan nyo kat iti doktrina iti Biblia, as you are taught. Amen? So that they can discern what is right from wrong. Tapno handan nga, ganlaan-lapay kakabsat. Data iti mark iti maturity. Discernment. You can discern right and wrong and truth from false. Number 2. May ikadwa kakabsat, nga mark iti maturity is reliable. Reliable servant. Reliable servant. Surat yun deta kakabsat. Hala nga basta servant. Reliable servant. Now, makita tayo dito Hebrews chapter 5. Okay? Hebrews chapter 5 verse 12. Kunanan to. For the time ye ought to be teachers. Kuna ni Pablo kat asahang kay kumangga nga dagay ti kadruak nga mangisuro ang manursurun kayo gapot kina ubing-ubing yo kunana. Kasapula na isurok man kada kayo. The first principles of the oracles of God. Surok man kada kadigiti basic. Masapula suruman kayo man ti ugali nga naimbag attitude. Kana ti arig na 20 years ka nga miyembro. Kadwa ka kuman nga mangurnos kadagiti daddo mga miyembro. Pati si ka papaanawa. Di ka makikooperar. Di ba? Di ka submit realization mo. Amo yung kakabsat. No daduma, check no hangano daduma, no check ko nakide. No check the gita realizations. Kala ko madamdama kakabsat. Kat ano oras may tuyin ni agalas Jason. Ikat agawid kamton alas 11 makadanong kami dyan da Dexter. Isut nagyanam may. Isunto pa na pa nag-check ko di kita realization. Tapos di ka nag-check, di ka nag-send realization mo. Uraya ka kabsat. Pauna yan. Sika kumat kadwak ka. Nga mang remind ka di kita daduma nga miyembro nga te realization yung sister. Sika pelang ba't ti kwamat palagipak nga te realization mo sister. Te realization mo brad. Di ba? Kakabsat. Diyan ka mo na ma-offend kayo, dito yung aramidat kada kayo. Ngam na ma-offend kayo, di ko nakman, nakabaybayad ka, Kristiyano, api nga ma-offend, kapelan. Naawatan nyo kakabsat. Hello? Bagaman ta kaabay mo, bang-bangkulang ka, Kristiyano, hanggang ma-offend, dan ko na. You see that? Oh, ado di kita Kristiyano ngamin, nga mapundi, no korehiram kakabsat. Well, no kasta nga, koregam, mapundi. Nakamayimayat pa nagserbi na, bigla nga mapundi. Kaputa kinorek mo kakabsat. Reliable ka nga road. So, edi ko paunay kan kabsat ko na kadwa ka kumangka nga mangisuro ka digiti ubing-ubing nga Kristiyano. Kadwa ka kumang mangpapigsa ka digiti nakapoy. Diba? Sika kumat kadwak nga mang-encourage ka digitay agkap-kapoy. Saan meten? Ta sika meten iti papigsaag manen. Si kaman ti isuro kon ti basic.
Kat kayat yung arod kakabsat nga nakabaybayag kayo kung isuro kayo di basic. Hello? O, tatan isuro kat basic ma-offend ka ni pastor mo't amok lang arod. Di kita isuro na pela kanyak ko na. Kat di ka mo't consistent, di ka mo't obraan. Naawatan yung kakabsat? Hana matured no ka dijay kakabsat. Ti matured, reliable servant to others. So nga naglawag ta kunana o, for that time, panawin na kumangkunana, ye ought to be teachers, ye have need, masapul mo manan, that one teach you again. Kala dete, disciple naman pela deta, di na mo damo, obraan na. Diba? Kung bagagat si kakuman dete, ay, dete kat nabayag a Kristyanon. Nabayag nga makigimgimo nga. Adok collection nat preaching ko deto yan. Apo, maasahat nga ta deto yan nga mangisuro ti sabali. Mang-guide. Ay, saan mo? At ibang yasay nakpelang ko ang mampela deto. Madimot. Dimot nga makikooperar. Dimot nga agro. Madimot maasahan. Disciple lang mampelang. Dijay ti kayat ng asawan. And are become such kaslakay na makasapul ti gatas maneng kunana. And not of strong meat. Nawatan nyo dijay. Iso nga, ti pagkakitaan kakabsat, nag-mature ka is, number one, discernment. So, as your pastor, deta ti prayer ko, masurwang kayo kakabsat ti discernment. Number two, agbaling kayo nga reliable servant to others. Gaasin nyo kakabsat, dumakkel ti ministry tayo, kung nagkarod kat apo, dete kung among ti may nga pakatesan kakabsat, nga reliable kayo, no awan ni Pastor Proby, kat adda kayo dita nga mangurnos kadeta gimong kakabsat. Amom no da kayo, abus awan ni Pastor Proby, kat pinagundawayan ka kakabsat, tinainla sa gana panunot, uno kina-immature, nagandar man te kina childish mon, kat kunang, awan ni Pastor Proby, isunto na iso, ag-preach to man ta online nang. Diba, ano kunang tapanunot mo, maki-join naklat ta, diti online nang kunang, oray tag-preach ta online, immature ka kakabsat, kat di ka kumamapanta kapilya, tapno kita, di kita daduma kakabsat, inak mangkat di kapilyata, kompormino sinot makaabay ko, encourage, kasta atin napintas a panunot, kakabsat. Kitak matamin sang torino, adugay mo lang, nagbasit ti attendance yun, di Sunday kakabsat, masaktan di pusok, nang runa ti apo kakabsat, nagbasit ti attendance yun di Domingo, nakurang nga duwagasot, dapat attendance yun di Sunday ka 250 kakabsat, nakurang nga 200. Alaman kitak man ulit tamin sanctuary kitang kay manamin dita. Hello? Oh. Gasan nyo deta kakabsat. Ne, medyo adukay sa ita. Apo, mayat sa. Praise God. Oh, ngam ambo ka dupel at absent dita. Dupel at absent kakabsat. Oh. Ikat amom no mature ka nga tao ko ng inak church, awan ni pastor ita, kasapula, siyak ti may isa nga nabayag nga miyembro, siyak ti may isa tumulong nga mangurnos. Hanggang si kapay ti absent. Tapos tawagan ka, mapundi ka, ma-offend ka pa eh. Paunay ka matang nga kabsat, reliable pe nga ruta kastamat. Hello? Oh. Kat no reliable ka na kat, apo, awan ni pastor, adat Australia, adat da nga masapol nga mapanak church, tapno adat kadwa nga mangurnos ka, dagiti brethren. Agtugawak ije spot nga da makaabay ko nga dagiti new believers. Tapno siyak ti mga siska dakwada. Siyak ti para iburay ta Bible, tulungat idang take note. Oh. Amen kakabsat? Reliable servant to others. Kat that prayer ko nga pastor nga ma-equip kayo kakabsat. I am preaching the Bible, and as I preach the verse, I am speaking my heart as a pastor to you from the Bible kakabsat deta. I-apply ko di ko na ti Biblia iti biyang ko nga pastor kada kayo kakabsat. Kat ne
Awanak man ton Domingo. Dakayo nga ushers, especially I'm referring to the main sanctuary. Ore dakay talasam, awan ni preacher Alpier dita, behave kayo. Dakay ta batakken paway. Awan preacher dita, behave kayo nga nasayaat. Dakay dita Claveria, ada ni Pastor Dennis. No di kay pelag behave, dakkel problema. Kastamot dakay talawag, behave kayo mo kakabsat nga nasayaat. Amen. Kat awanak banan to no Sunday. At adakam to pelad to ngam ti instruction kakabsat. Tigimong tayo kuma kasla ada ni Pastor Proby. Amon no apay no ka kasano no amon kakabsat no kas di sitwasyon kahit nga sa well at dadana na ka matatao nga ne awan ni Pastor kat ne umuli kayong kakabsat. Ang adete mangrugi lang or tagimo nga nagtatambay kay pela yan tababa kakabsat. Kakabsat umuli tayon. Kunayo kadigit agtutungtong pela yan tarwar. Amen. Hello. Agtutungtong tuno ka na chichismis tiyog ubrada kakabsat. Egat mangrugi tagimongan no adda mature di tagat kunana ni. Mapanta orasan nagalasot-sot. Brother, umuli tayong brother. Umuli kayon, brad. Sister, hintay dyan nga itong sister, mangrugi tagimongan. Amen. Tapos no mature ka man, makita mo kaabay mong agdudumog. Aya? Laklakayan nga magdi-drawing mo ti ubrana, di mo agsurat nga agkopya. Hanabali dito, ubing agdo-drawing at ubing dangaraw. Ngam napimpindas pa yung agkopya that outline. Ngam na makita mo nga, di kaabay mo kasalag, ding-ding, kulding nga brad. Ding ka brad. Reliable. Pauna yung kakabsat, nagsaya at ngatan. Nga uray pa agduan ti apo ti church tayo, ag 1,000 tayo, ag 2,000 tayo, makitat urnos tayo, timpuyo, makitat na pintas nga disiplina tayo, excellent, dagiti gimong tayo. Dete ko na dagat, nagmayat man dete nga church, ta uray awan di pastor dagat, nakanak-nakam da, kunada ko magkakabsahat. Paunay ka nakabibehave daw, uray awan di pastor da, adda di online, ngam nagbingod da kasla, dalatayan tasangon sangwanan da. Kita nyo man numayat man na plus-plus tayo, tugtugaw di da kakabsat, uno kas kailag, tugtugaw nga dunyo kada dunya. Amen? Pwede ko na ada nga, paunay, di kiting miyang brudan, uray awan di pastor dagat, grabe, nakasupportive da. Kasjay ti dapat nga mapasamak ti church tayo kakabsat, kaya tsupot lang nga kasjay. Amen? Makikaysakay ka di kakabsat. Makikaysa kayo. You know, amoy ti ministry tayo, we need a lot of finances. But actually, we need unity in our church. Uray adot offering tayo, no awan unity tayo kakabsat, awan serbina. Ngam uray basit ti resources yo, no the unity tayo, nalakate nga maka-erase kakabsat, ibagat kada kayo, nalaka. Dede ko nakada kayo nga 5 gasot lang nga tao. Hanyo kung kuna nga batit ta 100, batit ta 100 ako na. Kuto di mo ita, di sikat may sangana ng tudan. Di kat kumako ng batit ta 100, di karot kumaro 10,000 ta itad mo. No isot kayam, kasi batit ta 100 ko na. Pero nagpintas ka kabsat, di ba? Makikaysa kay ti leadership nga te, dabukbukod yung nga turturong ti panagbiag kakabsat. Narigat ti mangurnos ti tao, ngam no agdada mature, nga munat makikaysa, ngahan nga sabsabali pampanunot na kakabsat, iso di kita nga tao nga munat mangurnos, di kita gapuna no ape nga natibker ti church, mature di kita kakabsat. Ang nga dete sabsabalit pampanunot na. Amen. Reliable. May katlo, number 3. Lubos-lubosok kadyak nakapag-preach ka dagay di Domingo. Nag-preach kam diti kwa binuya daklang diti Australia. May katlo kakabsat nga mark ti maturity, resilience. Amen kakabsat. Anak ka na sa unta resilience, natibker. Praise God kadagiti brethren nga uri adot naglasatan nga parikot iti biag at dadalat ta iti church. Pauna yung kakabsat. Dakla blessing data. Your resilience means a lot. Dete uray han nga convenient ti panagserbing iti apo kakabsat.
ngem faithful kalata. Kuna na di 1 Corinthians 15:58, be ye steadfast, unmovable. Nagsaya atin. Uray anak dimte nga pasamak na tibiyag. Saan nga nagbalbaliw. No di kat adadapay nga napingpingot ti panagserbi na ti Apo, di kita ti matured nga makuna. Wow. Pauna yung gagawsa. These are people nga limawa ti panakaawat na maipanggap dagiti problema ti panagbiag. Naawatan nan nga ti blessing ti problem gagawsat ket panangi prepare ti Apo ganuan for greater things. Naawatan na nga dagiti problema ket way ti Apo nga mangiliklik ken kuana kadagiti posible nga pakaikulbuan na. Sometimes God give you problems, mga kapatid, to protect you. Naawatan na nga ti problems, the Lord allowed them not only to prepare you, not only to protect you. Kakabsat. No di ket inted ti Apo dagiti problems to purify you. Isudagayam ti mangdalos ken ka. No naawatam detan kakabsat, kadadaken ka daytan nga panunot wenno maturity. Kakunam, dagiti nga problema, God gave them to prepare me. God gave them to protect me. God gave them to purify me. Walang paiso kakabsat. Amen. Praise God for that kakabsat. And eventually, God gave them kakabsat to make you a blessing. Tapno agbaling ka nga servant. So, resilience. Deta kakabsat, iti pakakitam ni Kristiyano. Hanga dete, quitter. Agpaiso nga mapanunot mo quit. Nang panunot mo lang nga nailasagan, deta kakabsat. No matured ka, agandar de spiritual king kahanga di panunot ka nilasagan. Di kung natin, amo mapampanunot ko mo ti agquit. When, kasi tao ka pa ilang, naintakwan deta. Ngam no daging ka ti spiritual na panunot kakabsat hanggang quit. You will not quit. And quitting will never be an option to you. Oray narigat hanggang quit kakabsat. Kasi, jay maturity. Kanamuyo, listen, dating amin resilience kakabsat, ikang kay di may isang aspect. Dating amin resilience, no apay nga hang ka basta-basta quit kakabsat is because adaking ka di sense of responsibility. Nawatan nyo kakabsat? You have that sense of responsibility. Kung ang agkwitak kat, anang tungor testimonyo ka, dagiti anak ko naman. Husto no saan? No da kayo nga padak nga ang magakabsat, kat agkwit kayo ita, anang tungor testimonyo ka, dagiti anak mo? Hello? No agrebelde ka iti pastor, anang tungor testimonyo ka, dagiti anak mo? Alaman? No aglamiis ka backslide ka kakabsat, anong to testimonyong kadigita anak mo? So nga ti matured nga tao kakabsat, hana basta-basta, resilient isuna, kasi adagang kuha na ti sense of responsibility. Kunana, apay ko mga, dahito lang nga banagang kat, isulangan ng tirason nga jak agserbi iti apong kunana, haana, number one, nakaing imbag ti Apo, responsibilidad ko ti Apo dahito. Kung na agakabsat. Kat nagmayat no, kas jay iti panang biyom ta Christian life mo, adaking ka dahito nga maturity, resilient ka nga talaga kakabsat. Nakunang Lord, hangko kayat nga ti ibatik nga testimonyo ka, dagiti anak ko kat maka-discourage to kadakwada. Ti kayat ko nga ibati nga testimonyo ka, dagiti anak ko kat maka-encourage kadakwada. They will be proud of me as their father, as their mother. Nakunadan to, ni tatang ko, oray adut, pagkakumikuman na, mapanlata makigimong ti Domingo, i-prioritize na. Oray mabambannog ti trabaho na, isot mangibaga kadakam ti Sabado, tumbigat na sapat ay amin na mapangkapilya. Nagmayatan kakabsat that our children will find us faithful. Resilient kakabsat because we have a sense of responsibility.
Iso ano umiiwas kay the sense of responsibility, you are removing a reason for you to be resilient. Di ba? Dagay nga coordinators, no iwasan nyo kina-coordinator yung kakabsat. Ikatong timay sa nga rason ti sarilim, tapno agbaling ka nga resilient ti ministry. Kasi no coordinator ka, hana mabaling kakabsat nga, agason ta, kang kita example, nagpindas di confession ni Michael kakabsat. I might end with this for tonight. Kuna nagat, idi ko ngamin, kano di jay, Sabado, kat kuna na kanya, at iji balay dati nagdineran may. Kuna na kanya, Pastor, adaman ibagak, kat permi madandanagan sila nga nakakapsat kala emergency, takka na problema. Kat ito'y wano intajerwar ko na, kat kurito no jerwar, jaka mo pastor, mag-amuka ko na, intajerwar ko na ka. Ibaganan, kat pastor ko na, kinapudno na kat upat arabi nga jak makaturturugan. Ta DJ boss me, hanak kayat nga agabsent into nubigat Domingo. Day off ko nga talagat Sunday. Ngam no kaanupay ko na, kat anniversary pa iti church. Nag-breakdown kami iti makina, kat masapol ag maintenance kami iti makina, kat i-require na kamapan iti Domingo. Agasam kakabsat, tikan ko na ni Michael, it's our church anniversary ko na. Among kanti ko na DJ boss na, siyak to pa, wedding anniversary mi nga, kasawa ko may klata, gubra ko na kanaw. Dahil takot nga anniversary mo, isuot gapo na nga di ko may agubran, gapo ta anniversary yo ko na kanaw. Kat, pauna yung kakabsat ko na kat, nga ta pastor, actually, diyak mo aramid, diyak makaturok. Among tisungbat ko king na, Michael ko na, let me ask first, anat consequence na no di ka mapanagubran no bigat? Ay, kat permi a pastor nga unget. Diyak mo no, kat, katanda ka, diyak mo a pastor hang nga tamat, ngam diyak la mo kunana, kunaking na Michael. Amom no api nga di ka makaturog, ti upat nga rabi because of the fear of men. Kabutang mo jay tao. Api kabutang mo jay tao kuna. No siyak ti adda lugar mo, umayak church to bigat. Kat no mapanak ton Lunes, isaganak ti pusok ngagsagrap iti unget. Kat noong tandak to no Lunes, tinto kunak ti pusok ang panunod ko no siyak ti adda lugar mo, apo, para kang ka, dahito nga panakuunget ko apo, ibilang ko nga pribilehyo, ti agsagaba para kang ka. Kat no katundak at trabaho, apay kuma, kasi DJ boss na, isot nang sponsor ti working visa na kakapsat. Isot isid-sidir daging kwa na. Kakam tupay ti nang sponsor deta working visa, hangkit ti nga dagam ti prioritize mo kuna daganaw. Awan ka kumadtoy Australia, no nga kagapo ka dagam nga nang sponsor ta working visa. Agasam deta kakapsat. Sometimes, people will challenge your commitment to God. Uri pa'y tao nga nakatulong king kakapsat. Are you listening? Kat ko naking kwa na Michael, agpay sungay sudat nakatulong ka, ngam laglagi pa, inaramat lang ti Diyos ida. Kat no kayat da kang ikatan, adda pela Diyos mo Michael, mga ramat tuman ti sabalin. Among ti kunana, permi nga nalag-ana nakta-counsel mo pastor kunana. Naturud ti puso ko nga umay makigimong tumbigat. Kat naturud mo't tirik na ko nga maungtan into no Monday. Among di ko na kinapudno na pastor, dinggan nyo, nang runa na kayo nga coordinators, dinggan nyo ito kunana, actually pastor kunana, timay sa agundaway, siyak tinaka-schedule nga preach kadeta nga Sunday. Ngam kas jemanan nga nag-breakdown ta company mi, kat i-require that, iso nga jack na kaya, iso din bagak kan ka pastor nagpakada, at wang ko nakamok deta, ngam di ka naasikaso ngamin nga binagbagaan, hangga ko madapat na panagububra. Si kapay mo ti preacher ka deta nga naka-schedule ka deta Domingo kung nakingkuha na. Kat among ti ko na digitay disciple at datwa nga disciple na nakakapsat, newly baptized. Tikan ko nada, napanantay leader, tayo ko nada ka now. Hello? Agasan nyo deta kakapsat, no mapanunot digita disciplean nyo, kan digita tattao kayong patalag ko kada kayo, awang kat Domingo ta kapilya,
Awang ka ti Domingo ti malem ije batak. Awang ka ti prayer meeting. Awang pulos realization nga insent mo. Kunada, apay je leader miha nag-submit kunada kakabsat. Agasan nyo deta. Hello? Agasan nyo deta kakabsat nga panang parigat mo ti trabaho ti Apo. Nagrigat ti agtrain di tao. Nagrigat ti mangisuro ka digiti new believers. Tapos si ka nga coordinator. Di ka man na tumulong. Tapno digiti new believers. Ag-grow da ko magkakabsat. Si ka pa iti stumbling block. Paunay rigat ang kakabsat. Ngaman ko ibaga deto. Ag-complain na to. I don't say this to complain. Ibagakla ang kakabsat. Tapno agpanunod kay kumagadag. Balaw kayo. Kadagnaknakam tayo kumagakabsat. Kat uri ka stoy pa ng ibagak. Hangkay kumamapumpundi kan ma-open. Taustulaan nga ibagat ka na kay deto yung kakabsat. Kaya yung orto dyan ibagbagat ka stoy ay aywan kay latang kakabsat. Awang mapasamak ti ministry tayo no kasta. Hello. Si bibiyag kayo, amen? Oh. So ako Michael hamuntol ulitin daytang ko nakingkwana. Uray anak mapasamak by the grace of God. Panawam ta trabahom ta ingkat kapilya ko nakingkwana. Dagaymot nga nanang panawan nyo di kita labaan nyo. Panawan nyo di kita balayo ready pay na urnos. Panawam ta ingkat kapilya kakabsat i-priority ipakidam ti commitment mo iti Apo. Tapnon adda napintas nga tuladen dagiti sumarsaruno kada tayo. Adda napintas nga tuladen da nga pamati dagiti anak tayo kakabsat. We need to be resilient. We need to have that sense of responsibility. Hello kakabsat? Well, I hope nga dito nga mensahe tangarabi nariing tayo. Sometimes we need comfort, but sometimes we need correction. We need challenge. We need to be awakened because we are sleeping. Kuna na the Bible, awake thou that sleepest, redeeming the time because the days are evil. Kabsat, I speak to you as a church. We are 42 years old HBBC. Hanteng ubingan. Adut ubing outreaches tayo, yes. Adut ubing nga members tayo, correct. Ngamno kas church, hanteng ubingan kakabsat. Isu nga, dapat lang ipalagip ko kada kayo, digiti nga bambanag, nagpintas ti panangirugi ni Pastor Jun nga nangisuro kada tayo, kat itultuloy tayo, hangko mga habang umat adu tayo kakabsat, pumangpangit ti ministry tayo. Dapat habang umat-adu tayo, sumaysayaat iti trabaho iti Apo. Sumalsalunat, pumigpigsa. As the years go by, we go stronger, we go healthier, we go better because ammo tayo ti magi-cooperate iti Apo. Ammo tayo kasurutan ti kaya ti Apo. Ibagam man ta kaabay mo, kakabsat. Hanti papaanawang ko na. Datayon ti aganawa. Amen. Hantay paguyuguyod. Datay ti gumuyod. Hanga datay ti paidurduron. Datayon ti tumulong nga agiduron. Agiduron hanga manursuron. Praise God. So nga, napintas. Adupay kakabsat. But we will continue to discuss about maturity. And you know what? Listen. Ang buka adut pastors kan churches nga mangbuya ka dito nga preaching. Kat sigurado dito kakabsat. Urisin no nga pastor no mga gana dito nga preaching. Among ti kunana, kasta ko mat may mga ganda giti miyembro ko na nakakabsat. Gurado dito, awang pastor nga naragsak ka ti miyembro na papaanawa. Awang pastor nga ti naragsak ka ti miyembro na subag, na tangken ulo na, hana makisurot. Awang kakabsat. So let's grow mature. Amen, kakabsat? Hello? Okay, let's pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Kadagyaman nag-apo Diyos ta maibuksilak ti saom ket may apply ko by your grace in a practical way. Digiti nga principles ti Bible iti church mi ita. Where we are today, celebrate mi lang ti 42 years apo. Ket masapol nga may palagip kada kami nga hanggang ubingan nga church. Hanggang kami mutten nga basit nga church. Nataenganan nga church. Ket dumakdak ka na church dumurduras. Isu nga kasapulan nga aming kami apo nga miyembro agbaling nga manakam kanatakneng. When apo, daytoy maturity ti kasapulan dagiti amin nga institusyon. Nagmayat no ti manghawhawak ken mangtengtengel kadagiti amin nga departamento
institusyon, pamilya, eskwela, business, tao nga nanakam kanatakneng. Sigurado apo daduras na. Kat apo nang runa ka na kami, tadaka nga Diyos. Prinsipyong dagiti sunod-sunod, miso nga Lord, tulungan na kami. Kadam ti kinaubing-ubing mi apo. Kadam ka diti paspasugnod, paspasui. Alisto nga, mapunpun di apo. Agbaling kam ko mga nalawat pan nakaawat na, paisuro kam ko maapo Diyos, hanga papaanawa. Tumulong agi baklay ti dadagsen, hanga may sa apadagsen. Mangpapigsahan nga mangpakapoy. Makatulong, haan nga mang dadael. Iso nga apo, bendisyonan na kami. Thank you for the reminder tonight. Amok, nga dumot digiti kakabsat, nga dapagdadaanan na ita apo. Pati kirim ti pamati dagan ka. Han nga isot pakaupayan da. No digat adadda, nga napingping at ti panagserbi dagan ka. Dagiti masaksakit. Kaskasapulan mi apo, sursurwan na kami agtalagkan ka that you will provide all our need. Kadam dagiti anxiety ti panunot mi, worry about the future. Dagiti anak mi apo Diyos, tulungan na kam kuma. We commit everything to your hand. Kat bendisyon na kam kadi, dismiss us with your blessing tonight. In Jesus' name we pray. Amen.